ljudi, vidite kao što sam u svojoj sobi. Danas ću vam pokazati neku novu majicu i hlače koju sam se kupio za 500 kuna. Vidite ove moderne hlače, to nisu koštale 300 kuna. Prekrasna majica. Ova majica prekrasna 300 kuna. Vidite Minecraft. Vidite kak je šla, da sam ja izabrao boju. I ove su koštale 200. Ali crne su. Vidite, popularne. I ovo isto, vidite, Stiva. Kariperko trči za njim. I tu piše Minecraft. Znači, to ste popularne majice koje sam htjela snimiti u pucanti i ništa, čao, vidimo se, čujemo se, bok.